ناوێ لەرکیە هەرێما کوردستانê خێراتناوە هەمیە دەکەن و دەستپێکێدا حەزکە بێژن سلااو و ڕێزگرتنێک بێسینور بۆ هەموو شەهیدên کورد و کوردستانê شەهید مەشعەل هەروەسا لە پێش شەهیدên کورد و کوردستانê مەلا مستەفا بارزانی و کاکە دریس هەر پێشمەرگێکی و خونەخوا ڕژاندی ji bo خاکا کوردستان. کشتنا شهید مشعل هەلبەت شهید مشعل یەک ji sed şehîdên Kurd û yek ji sed hezar şehîdên Sûrî. Şehîd Meş'al bu qurbanê şoreşa Sûrî. Meş'al xwe Sûriya Sûrî tirkî. Dîsa jî xelas nebû. Dîsa jî kuşt. Ji bo çi yanî wisa tê serê me wek Kurd? Destpêka şoreşa Sûriye em bînin bîra hev. Mewqifê tevgera siyasî Kurdî li Sûriya zelal. Me got em bi şoreşa Sûriye re ne, em ne rejîmin xwînî re ne. Rejîma Be'ez şêst heftê salî Sûriya hukm kirî, tiştek ne da Sûriya û ne da Kurd û Kurdistan. Me got em beşekin ji şoreşa Sûriya yek, du em hez dikin ew şoreş nebe krîza. Bere eskera nere. Em hez dikin bi şêweyekî sulbî, siyasî, bere Sûriyak nû, Sûriyak la merkezî û xwîn neyêrêtin, bese xwînê xelkê Sûriya têrêtin, berê bese xelkê Sûriya bi sed sala birçîman. Ê bixabin rejîma Esed eynî wek xwe kir, wek ku me nas dikir. Wek ku me nas dikir û me teweqû dikir bi wî rengî. Yani me sê tişt gotin, me gotî em beşikin şoreşa Sûriye çimkî xelkê Kurd li Kurdistana Sûriye beşikin ji Sûriye. Du me got sulmiyê, sê me got yek rêziya mala Kurdî. İşte herî baş rastî hinga koma ehzabên Kurdî pêk va me îş dikir, tenê peye de derket dervayê refa Kurdî û çût hembêza rejîmê de rûnişt. Ji roja me gotî em beşikin ji şoreşa Sûriyê de rejîma Esed qebûl nekir. Ji roja piştî der'a xelkê Amû de rabûn wan jî got em bi şoreşa kerametê û azadiyê re ne, rejîma Esed qebûl nekir û rejîma Esed bixwe û şebîhên xwe û sêxorên xwe û ew ê ku niha jî peyede ku wan re kar dike dijî tevgera siyasî Kurdî sikirî. Qurbanî gelek in. Kak Meş'al bi rastî piştî ji hepsê derket mezanî bû. Kak Meş'al tenazül nekir. Dûvra Nasreddîn Berhek serkirdeyetî partî endamê mekteb siyasî ew jî bû qurban. Dûra li Efrînê mala Şêx Henan sêb hevra mala wan xera kirin, şehîd kirin, kuştin. û cadê Efrînê li pişt seyara girêdan û kesî newêrî bû cenazê wan bibrane nav tirban. Pîremêrekî tenê li traktorkê kirin bir veşand. Welat Hesê, Koban, Amûd. Neme şehîdik dayî û du şehîd û deh şehîd û sed şehîd. Meş'al, Nasreddîn Berhek, Cemîl Ebu Adil, Welat Hesê, Şêrvan, Şêrzad, Efrînê ev kiş bûn qurbanê xebata ji bo demokrasî û ji bo mafê Kurd yên netewî li Rojavayê Kurdistan. Mebesta rejîmê çi ye ku dengê Kurda bitefsîne. Heta roja îro. Heta roja. Girtinê Ebdirehman Abû çi meعنeye? Başa te Efrîn giştik derda. Efrîn safqe bû. Kes nikarî bêjîne safqe bû. Efrîn derdan Ebdirehman Abû bixwar alîn Cezîrê kir hepsê.
أفن دست كي رجيم أسد إما وقت أنجمان الاجتماعية كردي أمنا هيرش خلقي كي ديكن أم برگریا خود کن، برگریا خلقی خود کن، برگریا دوزا نتوی کردی دکن و امه بردوام کن. نکو شهید مشعل بکوژن، نصر الدین برهک بکوژن، عبدالرحمن آبو بگرن، به 100,000 کردی مهنه برگریا آخ و ناموس و شرفا کردستان سوریه بکن. انجمن اجتماعی کردی یعنی بردوامی کار و خواج 1957 حتی رجائی رو سر بازا کردایتی ربازا بارزانی هلبت و قلنگ بده دی داویا داوی ابر خودانا و بر همه کشید از دریج ناکم جارک دل ام خیراتنا و همیت کن ام سپاسیا حوالی شبولا پیش روژه کن کو مراسم کوسا خودی در کتنه شهیدی خواه خودی در کتنه دامزنره خواه سپاسیا و همیت کن کو ون بشدار بود جارک دل سلاح و ریزگرتنه بسیلو جرح شهید مشعل شهید کرد و کردستانی پیشیوان برزالی نمه و کاک ادریس و هر پیشمرگه که حکومی خواه جبو کردستانی داری سپاس